Ćao ljudi, dobro nam došli danas u Untersimbrunn. Imamo danas za vas dvije kuće, znači slobodne. Untersimbrunn je od Bezirks Kenzendorf, u suštini 24 km od Beča udaljen. Jako su kuće kvalitetne, jako lepe, znači sve je sa Fingerabdruck, u suštini smart home. Znači sve možeš digitalno da štojeraš što se tiče i svetlosti i svega. Ovdje imaš dečju sobu na desnoj strani. Neću ti kompletno sve pokazivati, ali imamo dosta tu klupata, znači dosta materijala je u kući. Sve zajedno imamo 169 kvadrata. Tu te se nalazi tehnikran. Imaš isto onaj gereć što se može voda entkalten. Ovdje nam se nalazi znači primača soba sa kuhinjom. Klimatizirano je sve. Ovdje je bilo vorbereitet za Kochinsel. Naravno, jako lepo, znači kad kuhaš možeš da posmatraš komšije ili komšinicu. Također imaš ovdje špajz za gewürze ili to. Puno svetlosti, znači gdje god da izađeš imaš ovdje, znači na terasu, da ne bi sad da izlazim napolje. Kiša će nas uhvati. Klimatizirano je sve, imaš tole beleuchtung, znači svud je napravljeno jako divno. Ajde da ti pokažem rest gore. Kuća se prodaje u ovom stanju kako je, kako vidiš. Ako hoćeš naravno znači da ti ova firma završi, možeš isto, nije problem, ali moraš ekstra da platiš, koji sve u životu. Ovdje se nalazi znači eventualno dečja soba ili za goste, pogled na ulicu. U suštini ovo je silno u Neue Entstanden pre 2-3 godine. Dalje na lijevoj strani imamo za roditelje sobu. Šta reći? Ovdje imamo za begibare garderobe, znači za nas ladies jako divno, znači možeš sve da vidiš gdje si, šta nalazi, ja. Ovdje sus i takve stvari, šalice. Klimaanlage, znači u svakoj sobi. Imaš da vrede susede jako lepo. Ovdje imaš jednu spavaču ili dečju sobu, da pogledam naravno znači na drugu kuću. Mislim sve ovdje jako mirno, znači nemaš frke. Onda, ova kuća je isto jako divna, imaš ovdje vaš kuhinju, napravljena, znači eto da peglaš, mislim možeš reći isto da napraviš, ali za to je bilo namenjeno. Onda toalete sa umiljenikom i ogromno kupatilo, znači sa kadicom, ovdje sa tušom, sa toplivaštiš, mislim stvarno jako dobro građeno i isplanirano, znači ovo je stvarno firma, stvarno top je rađeno i namenjeno. 340 kvadrata imaš zemljišta, jedan autoparking, 169 kvadrata znači stambenog površine, za Wohnfläche. Autoparking, kako sam rekla, cigelmasivna je, kuća je stvarno top, smart home, sve ti znači sa finger, znači možeš da uključiš i isključiš sve iz daljine. U vezi cijene, u vezi svega, nazovi nas, dođi, pogledaj, pa ti ponudi svoju ponudu, pa ćemo da vidimo, ćemo da se dogovorimo. Šta da ti kažem, kuće su top, imamo isto dvije druge kuće ovdje, znači slepljene, ako ti ova ne odgovara, pa sad, bože moj, javi nam se samo kod Klasser Partner Immobilien.